Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kinyitentere cia Kariene kiri mishemanio yawe ya gisiasa akiaria na meneretie bonene gavana wa Meru Mutumanto Ithinkia ni aria haugite amuritere nchera amokiria na kumutwikithia munini wa gavana inde nyumene aramugaruka. Kawira na ugite kinya utingo gikuriteka Meru kuma arebera gitene kiu na mutuma harajukia utongeria. Kawira nonekete kinya kuregana na atongeria Thomba Abameru bari habunge bari hakuga bonde ni bagwatanire kenda heberwa gitine mutugi kare naiji nanjira injega uri ocieta mbonoko kana deputy ngabana orenda atarite no wari wa mbere kugurwa ikatero kendete kirya kunkunyanira Judas Iscariot yombere ale Mutumanto Ithinkia. Migambo ya mutongeri wa kiama kia UMP Kawira Mwangaza akiaria thokone ya Kariene kirimu bango jowe juokolea nonania kwithukira bunene gavana Mutumanto Ithinkia akiuga niwe wa mugwatire njara na mutumara mukunyanira ethira kigwatana na baraba mweberio bisine onya ntubeto kana vivitie makosa kugira muntu wigembe ande kigokamata muchinko kilo kenda ande ki prisoni te chiringi anenkera te anto ale abo te kiama ale akyo te robia ale aru tuto muize ndamwaira muwango atumelane arume anenkera mbesa amunta kemindo yake bala Kuruki Kawira na ugite bare murengo jwa kwegera bakegera tongeria bonde barabara ikiruterwa tutam na one time gutwe bagatigaria anto bagaitira ke one time bange baishira ke two time twefagia ba mobe ke one time na tufagia two time mweka taniria tufagia kwa beti na kelema na valentore na kataba chienda tufagia Mutu wengire mamo achoke tena kaire tufagia bonde nonto niamba bwa kuongera Kawira na ugete atokire makanye beseneta Kadhuri Murungi ate akamwikia kotini akemwira ne bachemanie nao Mungu fanya kazi to kalika bunzi sababu bwana pawa kubandika chakula anoko kwa kakiwa nonto kwa pasi na amba pasi na kwa leo no tuate kuitelelewe ate umpanda kinyenyo inie jitiombera gaikia kotini saitani asizwe koti tia kana rona Kadhuri tukane huko Keripotrande toshawero weekendi ria kwari etwa ni mutuge kare.